baragiranye n'u Rwanda yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu Rwanda. Ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango Kaja Kallas yatangaje ko ibiganiro umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byabaye bisubitswe. Temistokle Mutijima. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu nama yabo basabye u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga kandi ko amasezerano yo gutunganya amabuye y'agaciro u Rwanda rwagiranye n'uwo muryango agomba gusubirwamo. Byatangajwe na Madame Kaja Kallas ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wazigamye amafaranga y'amayero agera kuri miliyari 300 yo gukoreshwa kugira ngo haboneke amabuye y'agaciro akenewe mu iterambere ry'ejo hazaza, nko gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, kohereza ibyogajuru mu kirere n'ibindi. U Rwanda rukaba rwaragenewe miliyoni 900 z'amayero kubera amabuye y'agaciro rwagombaga gutanga. Ayo masezerano yari ataratangira gushyirwa mu bikorwa, ariko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakomeje kotswa igitutu kugira ngo yahagarike kuvaho umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda watangiriye kwigarurira uduce mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kaja Kallas ukuriye ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yagize ati ibintu bimeze nabi kandi bishobora guteza intambara y'akarere. Ati ubusugire bw'igihugu ntibugibwaho impaka, haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Ukraine. Amahame y'umuryango w'abibumbye ONU agomba kubahirizwa hariho hose. Madame Kallas yavuze kandi ko ibiganiro umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byahagaritswe. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafashe kandi umwanzuro wa politiki uteganya ko ibihano byazafatwa bitewe n'uko ibintu byifashe ahabera intambara. Mu mpera z'icyumweru gishize, Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriyeho ibihano General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, imushinja gushyigikira umutwe wa M23 no kungukira mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwamaganye icyo cyemezo ruvuga ko nta shingiro gifite. Undi wafatiwe ibihano ni Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'uyu mutwe wa M23. Uwo mutwe na nubu ntacyo uratangaza kuri ibyo bihano wafatiwe. Urakoze Temistokle Mutijima. Abasirikari 194 bakomoka mu bihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika Amajyepfo bari bamaze iminsi baragote mu mujyi wa Goma n'umutwe wa M23 kuri wa mbere bemerewe kuva muri uwo mujyi berekeza mu bihugu bakomoka.